Мен Англисче YouTube каналым бар го. Ошолорго кантип чыгарам. Биринчи сөздөрдү мен телефондон мурда оңдойт эле, окуп эле чыгат элем, бирок азыр дептерлерге жазып алам. Анан кийин бул дептерден окуган жакшы, себеби көзүң оорубайт да. Ноутбуктан же болбосо планшеттен окусаң деле болот, бирок китепке жазып алган мага ыңгайлуу, себеби көзүмдү көрүүсүн сакташ керек. If your chest pain is known, changing or otherwise unexplained, the help from a healthcare provider. If you think you're having a heart attack, call 911 or your local emergency number. Don't try to diagnose. Баягы don't т н менен т болгондо т тамгасы окулбай эле down болуп калат. Don't try to diagnose. The chest pain yourself or ignore it. The chest pain yourself or ignore it. Your treatment will depend on a specific cause of the pain. Томолокко алып койгондорум бул ти тамгасы. Ти тамгасын катуу айтпайт да, т депчи, англичандарга окшоп. Америкалыктар т деп айтышат. Water десе англичандар. Америкалыктар water дейшет. Жумшак сүйлөшөт. This fruit cannot be. Мына си тамгасынан кийин мына т тамгасы келген болсо, мына т, а бул си тамгасы, ошондо могул тамга к болуп окулуп калат. Fruit, this fruit can десе кичине катуураак угулуп калат да. This fruit can болбой, this fruit к болуп. This fruit cannot be called a low calorie and has 100 grams. Ошол ти тамгасынан кийин, ошол ти тамгасы менен ти тамгасынын жанына келгенде көп тамгалар өзгөрүп кетет. Башына келгенде, ортосуна келгенде 241 kcal. However, there are significant advantages in its caloric content. In this devele in this на the тамгасын н кылып эле окуп кое берсе болот. In this caloric content. One use there will be of saturation and there will not be a temptation to eat fast food or another harmful product such dried fruit as dried apricots. The chemical composition has a special one. It contains carbohydrates, water, proteins, fats, cellulose, ash, organic acids, selenium, manganese, copper, zinc, iron, sodium, magnesium, calcium, phosphorus, potassium. Besides being a tasty snack and versatile ingredient for a range of dishes, cherries bring a host of health and performance benefits. Grab a handful of fresh cherries as you take a quick read about these nutritious and get ready to try the recipes at the end. If you are a nutrition coach, your clients will love you for sharing the great recipes within this resource. Mosquito-borne disease cause millions of deaths worldwide every year, with a disproportionate effect on children and the elderly in developing countries. There are more than 3,000 species of mosquitoes, but the members of three bear primary responsibility for the spread of human disease. Mosquitoes transmit disease in a variety of ways. In the case of malaria, parasites attach themselves to the gut of a female mosquito
and enter a house as she fits. In other cases, such as yellow fever and dengue, a virus enters and the mosquito, as it feeds on an infected human and is transmitted via the mosquito's saliva to a subsequent victim. Blood sucking. Easy ways to save money today. Go on a cash diet. Pay off high interest debt first. Interest деп жазылып тұрады, бирок ны тамгасынан кийин, н тамгасынан кийин, эгерде т тамгасы келсе, жакын көргөзөйүнчү. На. Н турбай томолок кылып койдум, Ошодон кийин ти келген болсо, ти окулбай эле interest болуп эле окулат. Interest debt first. Avoid fees. Know your spending triggers. Refinance student loans. Use outpay on your student loans. Make bi-weekly student loan payment. Pay your credit card balance in full. Бай айтпадым, могул жерде. Мына ти тамгасы, могул ти, андан кийин могул с тамгасы. Мына ти келди, андан кийин могул с тамгасы. Азыр көргөзөм. Могул credit деп атат, ти тамгасы да. Андан кийин card келди, си тамгасы. Демек ушунда credit card болгон болсо, тиден кийин к тамгасы боло турган окулуп калган болсо, ти тамгасы credit дегендеги. Credit дегендин акыркысындагы ти тамгасы к болуп окулуп калат. Credit card. Credit card. Credit card balance in full. Start investing. Switch banks. Мен ар жерге жазып салыпмын го, дептеримдин. Боло берет. Like their owners, dogs and cats can be affected by several types of cancer, and some types are very similar to those seen in people. Unfortunately, there is still no cure for several types of cancer. How can humans, best friends, help if a new therapy to fight cancer works well in pets? It is likely to also be effective in people with the same type of cancer. Ушуларды азыр окугандым го. Ушулардын баардыгын мен англисче каналыма чыгарам. Ушинтип даярданып алам да биринчи. Азыр номерге чалгыла, ватсап номерге. Былжырабайчы. Былжырабай тура кой кыргызым. Азыр тезинен менин видеому көр дагы, видеомун в описание дегенине кир дагы, ватсапты тезинен англис тилин үйрөнгөнгө мага ватсаптан тез байланыш.